Так. Саламаттар, урматтуу Жибек жолу шаардык аймактын тургундары. Жанагы сиздерде өткөндө айтып кеттим эле, эсиңиздердеби? Эми ушундай жыйындарды жерлерде өткөрөм депчи. Бир айда Кудай кааласа ушу канчалык мүмкүнчүлүгүм болсо, жерлерди ушул шаардык аймактарды кыдырып, чогуу силер менен жанагындай көйгөйлөрүңөрдү угуп, силер менен мындай тесный контактта иштейин деп сөз берген болчумун. Дагы келдим. Бул биринчи маселе. Жетекчилердин баарын алып келдим. Водоканал, Горгаз, Горсвет, УГД, БГО, УКС, сиз Ошрес, сиз Горсвет, сиз УКС, сиз автобус, сиз тазалык, бул вице-мэр, так, сиз так, мынакей жетекчилердин баарын алып келдим. Эми жанагындай жетекчилерди издеп барбайсыңар. Жетекчилер менен өзүм кошулуп алып келем. Буякта алып келип, силер менен бүт кайсы маселе болсо жеринен чечип жасайбыз. Так, жанагы өткөндө чечилбеген маселелер боюнча бул силер Жибек жолу шаардык муниципалдык аймактык башкарууга 30 миллион сом бөлдүм. 30 миллион сом бөлдүм. Ошо 30 миллиондун ичинен ошол бул шаардык бюджеттен 30 миллион ичинен ушул жердеги көп болбосо дагы азыраак эмелерди чечебиз. 30 миллионго эми мурда бир тыйын бөлүнгөн эмес силергечи. Азыр 30 миллионго бир топ жумуш жасалат. Андан башка бир ата айтты болчу, ошол жерге автобус бизде ата сиз айтканса, автобус бизде жетишсиз, балдарды ташыган автобус жок дедиңиз эле. Мынакей масло пакет автобус алып келдим. Мынакей. Мынакей масло, мынакей азыр чыгып сиздер менен чогуу айланабыз, батаңыздарды бересиздер. Ага чейин кетип бир 15-20 мүнөт суроолор болсо, мына жетекчилер, мына мен мэр города сурооңарды бергиле, жетекчилер жооп берет. Азыр силердин баардык сүйлөгөн эмеңер, берген сурооңор протоколго түшөт. Биз азыр бул жерде жетишпесек, мен кат түрүндө силерге жооп берем. Мына жетекчилерге кандай не болсо, автобус, эме ата жанагы жол боюнча мен эсимде. Бир жөнүн жолу боюнча аны жаз. Свет, так, свет берак келиңиз. Assalomu alaykum aka, rahmat berganinglarga. Biz житель 6 sotlikdanmiz. O'sha yoqqa yangi podstansiya qo'ygan. Biz qo'rg'onlarni qildirib bitdik. Mahalla eli o'z aqcha cho'g'ib jarim 50. Жазбайсызбы, кана ручка, кана тетрадь? O'shuni hali sersasini qo'ymadida hali. Напряжение bo'lib o'tadi. 4 kilovatdan past tushib ketib, kechinda kelinchalar, baldari bolalar avtomatga chiqib yoqaversa ham to'xtab qoladigan. Limit bo'yicha ular energiya Jaz. shahar bo'yicha shundayda. Lekin o'shunga haligi yangi qo'ygan transformatorlarni qachon ulab berasizlar, o'shuni bilaylik dedi. Qachon bo'lasiz? Bugun siz memoranda ko'rib qolasiz. Hozir siz men telefonimni жазың эже. Men telefonimni жазып туруп эжеге бериң. Бул ишти бүтүрөт дагы, бул да группага таштайт. Siz de mага урматтуу мэр, иш бүттү, рахмат деп жазып коебуз. Иш болбосо дагы жазың. Урматтуу мэр, куру сөз экес, жетекчи, Все. Бүгүн бүтүрүп талаштатасыз. Так, мага видео отчет кылып таштайсыз. Макул эжеке? Так, ата айтың ата. Endi Zelizbek Shaymatovich, mana ishingiz bilan so'zingiz bir bo'lyapti dedi. Biz ko'ryapmiz qilayotgan ishlar uchun. Katta sizga rahmat. Endi bizda eng bir qiladigan ish bor. Aytың ата, aytыңыз. Kanalizatsiya. Bu to'y sotlikdan bergan to'y sotlik ham chiqmaydi bu yerlarga chapsiz. O'sha hamma to'latga olib chiqasizda shu kanalizatsiya qilib bersa bizga. Shu kanalizatsiyaga katta yo'lni qilib bersa, o'tiradi o'zimiz chiqarib yo'llarni sentralni qilishdi. Shu eng zarur ishlar. Басың. Так, кандай кылабыз? Мына. Жоғарғы кеңешке уже ратификацияға келіп жатады. Жок, элге айтсаңыз, элге айтың. Элге айтың, ата мына. Aytdim ben sizga. Elektr oyna qilavergilar dedim. Proyektini qo'shamiz. Stansiya pishtirmoq. Protokolga kirgizib, Ish ko'chalarida bo'lyapti. Бул эмеге каражат Yo'q, yo'q.
Проект жасаш керек. Bu Проект. yolda relief. Жер, а? Kayseri'ne çıkmak stansiyanın Yerler juda ish ko'pda. Ish ko'p ekan ata, ova. Ko'rish aylanib chiqdingiz. Ko'rdim. Ha. Rahmat. Biz unaqa yurolmaymiz. Lekin bu katta region. Aa. Bo'yicha eng katta territorial sovet bizga ekan. Ova, 70 ming xalqlar bor. Hokim ham chidolmaydi. Mana shu yosh yigit ukamiz mana Muratbay keldi. Bu ham 6-7 oydan beri tilim bilmay shu elevashlar bilan birgalashib Maqtavan ata, maqtavan. maqtashmas. Bu maqtash emas. Lekin mana sizni boshchiligingizda bu ham qolgan ishlarni ham qiladi xudo xohlasa. Endi bizga shu kanalizatsiya Bo'ldi. Xudoy qalasa, mana sizlarga men so'z beraman. Mынау onadir особый контрольді мен өзім қараймын. tez kelib turibdi. Өзім қараймын ата, жолыңыздарды қараймын, канализацияны қараймын, суны қараймын. Bu yerде бүт наказдар бары бар. Мен ойлап алсаңыздар керек. Мэр біреле келіп келбей қойды. Мен каждый ден қарап отырамын. Каждый ден. Азыр мен руководитель аппаратқа бір тапсырма бердім. Ушул бүт сеттердің бардығы мен кабинетіме улай тұрған онлайн режим қылыпчы. Bir қарап отыра тұрған қылыпчы. Допустим, әрбір немелерде муниципалдық, аймақтық башқаларын бүт бардығын видео камера қойдырып, бүт барын қарап, мусорын қарап тұрам, елін қарап тұрам, бары қарап, жаңағында дистанционный управление сияқты қылып, азыр планда бар, ошоны кіргізем. Он адыр бойынша быйыл, Құдай қаласа, быйыл емкі жылы, жақам қармап сөйлем қанша іштейм, кетікшем 10 адырды бір жол көтеріп, 10 адырды көтеріп, ава, 10 адырды көтеріп, сонын қылып шарғып шөтіп қойып кетем. Tez xabar olib Анан бардық мындай бір еле сілерге көбірек көңіл бұрам, анткені бері қаралбай қалып тұр да, бирок шаарым барына қарап атам. Мынау еме жанағы көчө бойынша, мынау Ленин көчө, Курманжан Даткайнезин атындағы көчө, ошонун параллельно бұл жақта 5-6 көчө бар екен, ошонун бүт барын асфальт кылдырабыз. Так, Абдыкадырова, Моминова, Молдонияз, Алиева, Санкт-Петербург, ушундай деген көчөлөр бар екен. Жанагы Волгоградская. То есть бүгүн эртең мен ушу жакты кыдырып келдим. Мындай эле бир эле забор менен жолдор тосуп алганда, мындай чоң жол бар, бир забор, нар жагы жол ачпайт. Не? Бул дейт кара суу. А буягычы шаар. Нет, уважаемый, экөө тең бир эл. Экөө тең бир эл. Ошон бүт барын көпүрөлөрүн жасатырып, көчөлөрүн ачып, кызыл сызыкка чыккандарын барын алдырып, бүт бардыгын карап, жолдорун ачып атам, тротуарларын ачып атабыз. Бүгүн Кудай кааласа дагы кече бир жол ачтык. Бүгүн дагы бир жолду балдарга тапшырма бердим. Балдар бүгүн соцсеттерден көрөсүңөр. Ал жердеги 30 метр экен ата. 30 метр жол, 7 метр жол калыптыр. Буягынан 10 метр, буягынан 10 метр кысып салыптыр. 7 метр жол. Бардыгы тооккана, малкана, баня, туалет бар тротуарда. Бүгүн барын алдыртам, тазалатам. Кудай кааласа. Ана мына суностор боюнча, урматтуу аталар, урматтуу эже карындаштар, суностор боюнча ким кызыл сызыкка чызып келсе бардыгын алабыз. Мыйзам бардыгыбызга бирдей. Бардыгыбызга бирдей. Аксакал, жаш, орто муун, эже карындаштар, өзбек, кыргыз, орус бардыгыбызга мыйзам бирдей. Барын алам. Капа болбогула. Сөкпөгүлө, сразу айтып коеюн. Ана теге бул теге сөз кылбагыла. Кызыл сызыктан сыздыңар, чыктыңарбы, жыласыңар. Пожалуйста, забордун ичине туалет кургула, тандыр кургула, байна кургула, эч ким силерге эметпейт. Кызыл сызыкта забордон сыртка чыкпагыла. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, ошол жерде мурдагы строениялар боюнча, мурдагы 50-60, 70 жылы курулган строениялар менен кызыл сызыкка чызып калгандар бар да, госактылары бар. То есть биз ошол госактылары алганы вынужденбиз да, вынужденбиз. Ошону урматтуу аксакалдар, эже карындаштар, ошону айтып коюшуңар керек да. Жок, мен госактым бар, мен жылбайм дейт да. Мен айтып атам, эже сиз жылышыңыз керек, биз жолду расширение кылабыз, тротуар болот, лоток болот, зеленый болуш керек десе, жок, менин дейт госактым бар. Туура, госактыңыз бар, сиздин бул жеке менчик мүлкүңүз. Айтып атам, компенсациясын төлөп беребиз, либо ошого ылайык равносильный жер тилкесин беребиз. Десек дагы түшүнбөйт да, жок, мен прокуратурага барам, мен дейт ГКМга барам. Сен барсаң деле мыйзам чегинде биз ага эметип атпайбызбы?
Desem çıkpayt da oşondoy maселелерди урматтууларым айтып түшүндүрүп коюш керек да. Бул мен өзүм үчүн кылган жокмун, ата. Сиз үчүн кылган жокмун. Эл үчүн, жалпы шаардык үчүн, шаар үчүн кылып атабыз. Шаар үчүн мынакей бардык жетекчилер менен чогуу жүрүп, жерден барып карап атабыз. Жерде бардыгы ошонун бирдей болуш керек, ата. Анан мына карасаң, мына кызыл линия, забордун ичине кирсең, жер ошончо ичине кирсең барда күйүнү ичичи. Жок, обязательно тротуарга чыгыш керек да. Ал бул элдин мүлкү, элдин жери, элдин эмес территориясы болсо, жок, сен забордун ичине кир, пожалуйста. Эмне курсаң кура бер. Туалет курасыңбы, тооккана курасыңбы, иткана кыласыңбы, это твое дело. Туурабы ата? Ошону көбүрөөк ушу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп берсеңиздер. Doğru. Şu kanalizasyon olsa hele hem yok düzeltken bulalım. Ооба, Кудай кааласа. Мына он адыр боюнча быйла. Ооба. Айтыңыз ата, айтыңыз. Rahmat. 30 yıldan beri olmayan işler oluyor. Allah'a şükür. Allah güç kuvvet versin. Biz sizi yüz yüzge muhtar halka tatlık verelim. Çocuğumuz bilen görgen narsani Müslüman adam söylüyoruz. Ama bizim açık var, açıkta bitti yolu var. Aksakallar bu 10'ta 12'te köçede o şu sentralni köçede Veşik'e çıkarttı. 3'te gümesi. Aha. O şehirde yolunu carmını kıyamız. Özümüzde Asfalt болду, эме? yanını görüp nöbet aldık. Угуду эмес, бул угудун иши көбөйүп кетти. Эмеге бербейликпи? Шумкарга. Шумкар. Sen ata, Jazdırdık bro. ата азыр мына киши барат сиз менен балачы. Бүгүн 150 метр болсо жеринен карагыла, мап, сиз чогуу барыла дагы бүтүрүп мага видео эме таштайсыз. Макулбу? Техника бар. Техника жок болсо аба. Техникада жардам берип койгонсуз кичибейликке. Бир 2 КАМАЗ, бир экскаватор берип койгон. Көп болсо канча машина шагалып кетиши мүмкүн? 20-30 машина шагалып кетеби? Мынакей, төгүп туруп соң кылып, аксакалдан батан алып, мага видео отчет таштайсың, сиз дагы мага видео отчет таштайсыз. Мына жумуш бүттү деп. Канча күн срок? Бүгүн эртең бүтүрүп бересизби? Эртең кечке бүтүрүп мага видео отчет таштайсыз. Барып туруп эметесиз ата. Всё болду. Так, дагы айта бериңиз ата. Айтыңыз. Айтыңыз. Саламатсызбы? Aha. Chiroyli ishlar qilyapsiz. Rahmat. Chiroyli bo'lyapti shaharlarimiz. Meni qizim kitobim bor. To'g'ri. Tushdi. Aha. Shuni bir nimasi bormi? Kompensatsiya Бар, Ордуга беребиз. Болду. Сиз барыңыз, УМСке эжени апар, эже жолуксун, УМСке тапшырманы бер. Телефону. Мына сиз чогуу апарың. Эжени сиз чогуу апарың. Апарың дагы бүгүн бүтүрүп, кайсы жерде эжесиздики? Сквер кура турган жерибиз, сиз өткөндө айткансыз, сквер курабыз деп. Ошол жерге туура түшүп калды. Жана магазинби? Жок, магазин эмес, Аптека. мектеп жакка кайрылган селин тушта турат. Сквер курабыз деген жерге мешает. Бирок чекеде жолдун бетинде. Кармап турган азыр мен жеринен көрөм. Эгер эме мешает этпесе каласыз. Мешает этсе аласыз эже. Всё. Так, айтыңыз апа. Эже. Жибек жолу аймактыгында 10 мектеп бар да. Окуучуларды атынан, окуучуларды атынан автобуска сүйүнүпбүз. Шунга сизге ыраазычылыгымды билдирчүмүн. Рахмат. Анан чоң рахмат бизге şu автобус бергениңизге. Азыр балдарыбыз көрөбүз, экинчи сменибиз 6да түгөдү. Маршрутка чыгышта илажы жок. Азыр мана Кудайга шүкүр мана bitta avtobus bo'lsa ham bolalarimizni nimasi? Ava, bekir tashiydi apa, bekir tashiydi. Kirib qo'yamiz, maktab bor. Anan yana bitta nima deb, katta havo mashinalar строительный мусор tashirdi biz tarafgacha. Biz mahallamiz bilan bizga Kiribirdi yo'lidir, biz katta trassali yo'l, 100 km mashhur keladi. Anan shu mahallada yozib kirib, mana rahmat Murodjonga shu mashinalarni to'xtatdi. Ondan keyingisi ham shu yurmasligiga shu stratejik Qayerdan yuritasiz? Zamirbayev bilan сөйлөштүм эле баягы. Munir ko'chada chiqadi. O'zg'or жакта жерлер бар. Shu to'xtadi-ku? Ya. Taşıp bütkenmiz anı. Tushungan. Jana muslar tashinglar bilan. Shu bo'ldi. o'sha Bo'ldi ja. Tak, dag'a. Aytingiz ata. Alternatif yol açıp versen mana yerde koça kişinin tarlagidan Janag'ini u. Өткөндө айткан. Шариф көчөсү баягы 5 километр. Стадионда жоголот. Жол даяр. Ошону канча эмес, канча 5,5 километр. ошону эметпейлик угуду. Эме, ушу ким? Ушуну
Bunda paytaptan bütün bölük bu yıl 1 kilometre bütün öyle, bu 700 metre bütün öyle. Şunu kirgizin. Cenagı 30 içine kirgizin. Çok degende 1 yıl 1 kilometre bütüp basa daha 2 yıl bir bütüp kalar. Paytaptan bütüp götürüyoruz. Kirgizemiz ata. Boldu. Hadi. Sen teyinat türeyle gel. Açtırıyla daha bir göy var değil. Aytınız. Bunda çekerek durgular. Çekerek buna. Dağa çeker. Kızlar batmaya kal çeker. Ata cılın arkaya. Vatandaşlık komitet boğandan beri mana 21 yıl bo'lgan bo'lsa 18 yıl bo'ldi. Nasos stansiya qurganman da. Qozog'iston bo'yicha. Ha. Bizda aravada so'rab turganda shaharda yashaymiz. Ha. Arava bilan suv tashib yurgan. Tak. Bir nasos qo'ygan. Hmm. Shu nasosni qiylanib ketdi. Jadal. Tak. 18 yildan beri o'zimiz remont qilamiz, o'zimiz qalaymiz, o'zimiz svetiga to'laymiz. Undan tashqari vodokanalga dam aqchasini o'zimiz to'laymiz. Tak. Shuni Suranch vodokanal o'z balansiga olsa degan sizga shu o'tgan qismidan beri Qancha turadi ova? Nasos. Koyumuz. Şu takla çıkarın kolda ha. Nimaga qurilib qolgan trotuarlar? Tak, tak. Aha. Mutasassisi yo'q. Aha. Do'ppasi yo'q. Tak. O'tkirib olganga bir dag'da Tak. biz aytib qoldik. Qanday qilib? Qay o'tkirish shu ne qilish kerak ova? Trotuarni bo'shatsin, dokumentini tayyorlab, bizga dokumentini bersa, olib balansga qo'yamiz. Shu. Olib joyini Tak. olamiz. Yer emesi var mı? Yer ravnosilniy yer var o yerga. Ha? Gagarin ko'cha. Ha. Sharg'a yaqin yer. Yo'q, sizga janag'ında yer bo'sh kerak da. O'sha yerda jasab bersalar. Biroq Yo'lning trotuar bo'yindan tasavvur qilganda. Uyda ortinoq yeri bir tordiq. Gagarin ko'cha. O'tgan meram Azdan bargan. stроительство birovga tayinlash kerak qilsa bo'lib turdi. So'sini biz yanılab qo'yamiz. Все, значит, sizga var o'sha balans qalas, только узакон etib qo'yish kerak. Так, кто этим вопросом занимается? Да. Kim var? Allah var emeğe ketdi, ha? Tak. Protokol yozib qo'yaylik. Жазгыла. Kim var? Ya. Ушунучу эмеге берип койгон эле. Замирбаевичке берип койдагы ушу документин бүтүрсүн. Канча сколько время займет? Yer topsaydı bu sırada turadi. Жок, ошо жерине деп атат. Насос жерин тап берсе, насос жараксыз бардыр. Эптеп Ооба. койгон. Мен оны өзүм жаңылайм. Насосу жак, бирок элди карап сүйлөң. Мени карап сүйлөң. Так. Насосу жаңы кой. Насос жаңы алып келесиз. Коебуз, Так. насосты коебуз, автоматикасын коебуз, шөчтөн Параллельно коебуз. Документи бүтүрүп бербейт. Болду. Документи, все. Документи мен бүтүрүп берем. Документ. Так. Параллельно башлай бердилер. Motordan orta gapirmoqchi. Videodan gapiraylar. Ha, aytыңыз ата. Bize 106. köşkü ötkende stolbalar koyuldu. Келди столба? Ha, koyuldu. Канча столба келди? Жок, столбаны коюлуп бүттүбү? Buradagi stolbalar berilib qo'yildi. Bardi. Жок, сиз өткөндө 15ти коюп берем дедиңиз эле. Коюп бүттүңүзбү? Так. Tartış kere zindar. Зым эмне айтып айтасыңар? Zimdar çok bo'lib. Yok boşanda durar. Зым ким болот? Yedik bilan bu? Yok. Сетап келгенде qo'yildi. Эми азыр на месте тактайбыздагы мен руководствого айтам да зымын чечебиздагы келип катып беребиз. Ош электробу? 115. Канча чакырым? Азыр эми на месте бар тактайбыз. Бар, тактап туруп мага айтыңыз. Мага айтасыз. Түшүндүңүзбү? Мен деге ош эмеге айтам. Биздин эмем эмне болду? Салбалар менен трансформатор келдиби? Уже задание берди, кат кетти, уже келет экен. 10 трансформатор 150 курат. Ооба. Anam 15 marşı, 115 marşı mekteplerine kaçırdılar. Nerede kadar 500 metre yol öte zamanında. Ha. Abilerim bana günler kişinin önüne oturup live olup kölgeler 10 başına şağıl olsa marşı koşuyor. Bu kaç yerde? 132. köşe. Ha. 132. köşe. Москва Ленин. Так. Он Emene. маршрутка боюнча Ha. мени жолу жаман. Ha, болду, түшүндүм. Жолду азыр могу жерге кимге айттым, сизге айттым, жана 20 машина шагылды. Ошол жерге канча машина шагылып кетет, 10 аба? maçı yeter. Все, ошол жерге 10'ду кош. 10'ду кош. 132. köşe. Все. Мага ошондо эки көчө боюнча эме бересиң, а? Видео отчет бересиң. Болду кылайлыкпы? Болду кылайлы. Baydın var uçakta, baydın var uçakta. Olmazsa çağırma. Bitti sıra. Yok mesela olmazsa. Neyle? Bunlar restoranlar kim verdi ki? Allah oldu mu? Şef. Кана, ата. Bunlar restoranlar, magazinlerin var. Şu mesleği var. Duracağım gelmez. Ау. Мында жи. Buna Cengiz Şermamatoviç'te de ruhsatı ben adobrit ettim. Buna Mecit'in ıldıyacağına
Sizlerge 64 sotik yerge park kılıp bereyim de otağız. Baldarınlarga bütüp burada emirleri o anda bütüp kalgan, bütüp kalgan buna Cengiz Şermamati Şado bir tetti. Şunu bana aldı yıkım açtığında 64 sotik'e park kılıp bereyim de. Yeme süylesek. Süylesek. Bollarga avtobus Yeme vatan verelim. Ece silo. Cıl olayla, cıldır. Keneydi o. Patrak olmaz. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu Yaxshimisiz? alaykum. Rahmat. Ishlaringizga iyilik, Rahmat. xayr yetib bersin Robbim, davom etib bersin. Rahmat. Sizga o'xshagan aka-ukalar ko'paysin, ishlayman deydiganlar. Albatta mana siz kelganingizdan berigi kichkina o'zgarish emas, 14 ta katta o'zgarish bo'ldi. Rahmat, Allohga rahmat. shukr. Boringizga shukr, sizni bizga Robbim o'zi berdi o'rnatdi. Rahmat. Shundan shu vaqtdan foydalanib men siz o'tganda Sabranada bo'lgandim. Ashunda 50-50 deb asfalt aytdim. 182-ko'chani men asfalt qildirmoqchiman. Mana ukamga kelsam, ukam katta rahmat. Buni ko'rsatib aytdi. Vallahi. Kep atarım. Amin. Avtobus verdiniz, bolalarga bersiz. Endi otalarga avtobus berib, ma kanal bu yoqqa 5 ta avtobus berib qo'ying. Iltimos. Rahmat. Demeli ata bir meselede biz uşu yerde atalarımız, çoğun atalarımız andan çoğun atalar yaşap ketken. Hoş bardı bir tuğan bolup yaşaganbız. Ben badık yerde aytam. Bu Kırgız menen Özbektin jakın kalk yok. Jakın kalk yok. Emi ança munça janagı bılgıtıp koyganlar bar go, alarga köngül burbaş kerek. Biz ömür boyu şu yerge kalabız. Ömür boyu şu yerde kaldık. Size buna Özbek bu, Kırgız bu, Kazak bu, Tatar bu, Orus bu. O yerge yaşayan kalk bardık biz bir tuğan bolup yaşaşımız kerek. Bir tuğan. Bir yüzge ök boluşumuz kerek. Bir yüzge jölök boluşumuz kerek. Naboru jakşı jagыбызды çıkarıp, jaman jakşыбызды jaşırışыбыз kerek. Ança munça жерimiz munda ayrılıp kalsa munda ayrılıp koyboş kerek. Kaytıp munda bütöp koyuş kerek. Bir tuğanda bol, vuruşpay, janjasızbay, talaşpay, surap kelse kuda söök bolabız. Mundaki munda Kırgız jigitler turat, munda Özbek jigitler turat. Bardı suraşıp kelse işlerinden bardı kuda söök. Birinin çoğun atası Özbek, birinin çoğun atası Kırgız, birinin taynesi Kırgız, birinin taytası Özbek. Bardık tuğanbız, bardık tuğanbız. Onun için bir de yaşaşımız gerek tuğanlar. Bizde urmatı prezidenti Sadı Nurkocaoviç aytdı. Urmatı General Kamçoy Kılıçayeviç aytdı. Kırgızstanda yaşagan Kırgızstanlıkların bardın hukuku birday. Независимо от расы и вероисповедения. То есть ал башка динден бе бизде Кыргызстан жараны бардык укугу бирдей. Бардыгыбыз бирдейбиз. Особенно биздин эл, биздин жердеги жергиликтер биз бир тууганбыз. Бир тууганбыз, туугандар. Сурашып келсек тууган чыгабыз. Ошон үчүн бири-бирибизге күлүп, жайнап, жакшынакай учурашышка Аллах таалам насип кылсын. Бул өмүр деген бул белек, ажаба. Belek, atamlar 75-80'e çıkıp kaldı. Biz buna 55'e çıkıp kaldık. Ömür ötüp gider. Ömür degen ötüp gider, tuğandar. Oşun için bunanday vakit var. Jakşılar birbirine sıylaşıp kalaylık. Öğüşüp kalaylık. Bir sıylaşaylık. Bir camanda bayırıp, tiki mon cama, mon magazini var, mon aptekası var. Buna o kurutoy, bu nikrutoy ya diye birbirini bölböylük, tuğandar. Buna koçede jürgöndörgön men. Munisipalni uy kurup otam. Koçada жүргөн жанагы багар көрөрү жок адамдарга. Ошо жерге 10 жыл, 15 жыл жашайт, анан карыялар үйүнө жиберебиз. Ошо жерде мен карап көрдүм, бардык улуттан бар экен. Кыргызы дагы бар, өзбеги да, татары да, бардыгы бар экен. Бардыгын алып барып кабыл алып атам. Андан башка инвалидтердин баарын карап атам. Жанагы бомждор деп коет кыргызча. Ya, sesayaktarga dağı uy kurup otam. Baynası menen kurup otam, staloy menen kurup otam. Urmatı atalar, urmatı karındaşlar, sesayak bolup kalış hiç gav emez. Al, her kimin peşenesi var, peşenesinde bolup kalış mümkün. Oşol ele sesayak keçele jürgön mojut, sizlerge oşon jakşınakay adam, ma oşon jakşınakay adam ele.
taqdir nasip, oşonda ola sesayak bolup kaldı. Oşol bonus bolup kaldı. Oşonda çekesten sılap, juup, tarap, pegizip koysok, baynaga salып, kişide bir kiyim keçek berip koysak razı bolot. Oşolarga da uy kurup otam. Hurmatlılarım, men aytayın degenim, hiç kaçan bölünböy, jarılbay, bir tuğandığımız hiç kaçan ayrılmasın Kudayımçı. Bir tuğan bolup mınday aga ini bolup, eje karındaş bolup, bir tuğan bolup жүрөйлүk. Bir gana jakşı nesilleri çıkaraylık tuğandar, jakşı nesilleri maktap, biz Özbek ulutlarını maktaylık, biz Kırgız ulutlarını maktaylık, birge çay içeylik, birge okuyluk, birge süйлöşöylük, bizge жүрөylük. Bölüngönde neşnesi yok bu жердечи, bölünböş gerek. Mamleketimiz bir, bazarımız bir, mazarımız bir, bardığımız bir biz. Naborot düşüp, oynop, süylöşüp, bir de жүрүш gerek. Men şunu sizlerden kalayım tuğandar. Shuning uchun masjidlarda sizni haqqingizga duo qilib, Amin. hamma masjidlarda sizni haqqingizga duo qilyapti. Amin. Juma kunlari sizga mana Xudo xolasa, Amin. juma kunlari hammasi nashr sinov bo'yicha el uchun yordam qilganingiz uchun mana O'zbek xalqi shu sizga rahmatnoma aytib, juda maqtab mana maktab mana mashina berishni shkolniklarga, maktab bolalariga Alloh rozi bo'lsin. Amin. İşlaringizga, dastkoringizga, umringizga Amin. baraka bersin. Amin. İşlerimiz igilik olsun. Yana shu kunlarcha elimiz, yurtimiz, mahalla ko'y, qo'mi qarindosh, yori birodarlar bilan hammamiz tinch omon, sog' salomat bo'lib yurishga Alloh nasib qilsin. Amin. Endi biz tomonlarga ham kelib tez Xudo qalasa kelam ata. Burib tursangiz, Xudo qalasa. birgalikda choy poy ichib shu yerda Xudo qalasa. uchrashib yurgan nasib qilsin. Xudo qalasa. Buna atamın topusun qarang atamni, berkang bu yoqqa. Buna qara qanday so'ng jarashib turibdi, buna qara buna. Qara buna. Buna qara buna. Ata sizda kiyingiz ata. Sizda kiyingiz. Qara qanday jarashadi, buna qarang. Amin. En çoğun adamı şu dua kılsın. Ava, qana ata. Lekin ishlaringizdan el olsun. Amin. Kecha kunduz mana yurib, mashalarda kamchiliklarni aktarib, yurib kurashlar deb mana zalarlardan beryapmiz. Amin. İşiniz davamlı olsun. Amin. Ömrünüzge, rizqinizga baraka olsun. Amin. Tanrıcanınız sağ olsun. Amin. Mo'ljallangan ishlarıngizni davom ettirishda Alloh taolo madadkor bo'lsin. Amin. Uy-bilaningizga sog'lik, salomatlik, uzoq umr o'zingizga, Amin. belingizga quvvat bersin. Allohu akbar. Qana avtobusga yuribdilarmi? Tak, buna o emeni. Na. Ses kelib turing ekan. Ses kelib tursangiz. Bo'ldi ata. Chiqib qoladi. Xursandmiz sizlarga. Va bunaqasi bo'lmagan. Aytaman ekan bu. Avtobusga chiqdilar. Tak, buna aytilgan. Buna o emen avtobusga chiqaring sakallarni. Siz chiqaring, qizlardan chiqaring. Ema kim? Hozir aytilgan ishlarni na kontrol. Ha, tak. Tak, siz ishni bitirgun. Buna. Ema qizlardan chiqarg'lar. Ata, qizlardan chiqarg'lar avtobusda. Kilaslar. Yo'q, qizlardan chiqar. Yo'q, buni o'zbek qizlarni chiqaring. Boring. Park qura turgan yer yo'lning bo'yi. Ha, bilaman, biri ava. Men ko'rgam. Qara chiqdilar. Ejelerden de chiqarg'lar, yurg'lar. Eje basqılar. Chiqdilar. Sponsorlar da başlayıverelim. Başlayıvergilar. Amin. Allohga başlag'lar. Avajanan qog'ozlarni tez bitirib qarab beraylik. Qana qizlar chiqarmaysizmi siz? Ana söyleshiyor. Chiqar, arqa joqdan chiqdilar qizlar. Chiqarg'lar. Chiqqlar je. Ha. Yerda ortada chirib qolgan 400 metr turba bor. Ha. Yerga jazayib charchaganmiz. Buni bering. O'shani qo'sha turgan bo'lsa, ana yerda Indizan da 3000 kub suv qo'shiladi. Nasosni bersa-chi. Başa oturayım Azıcan Ege. Çocuğu al yerken beri otur. Ben oturarken Ege. Çıkı. Çıkılar. Orada çil. Gelin oturun. Bir gel.
Kaygın ayda Sima. Alacak ha. Kızlar çıktı mı? Apalar geceleri çıktı mı? Ha. Şu. Ha. Eşikte de götürüp duruyorlar. Eşikten götürdü oldular. Eşikten alsana. Biz kaytağız bu hemen. Biz maşinene. O kızlar çıkarıp alsın. Çıktılar. Çıkar kızlar. Tete kotuğu. Boldu mu? Ha. Kana ata. Kana Kudayım. Amin. Şu maşına bağları yazmak işte devam eder. Allah'a. Aydan. Ömrümüzde olsa sabah kayı ağırken olsun. Bu poçtadan uşul yol menende cüret hurmatlılar Sentir yolda. Poçtadan kayıt. Bulcakı Makarenka Gorki Mektebine. Akuran belki beşe kayıtlar. Alan canarı içki koçuyor. Ha. Kana kurp öyle bu. Al kurp öyle mi? Kurp öyle. Ha. Kaç yıldır? Ha. Oğlum tuttu. Ha. Bu yaktan başlattı skverde gelsiz. Bu Ha. yaktan klinika var, bizim poliklinika var. Bunu olacaktı. Azım ona kadar tuttu işte biz vatavuz, albayıp duratu. Aha. Ona bagaj. Ha. Bir yerden başlattı oğlum. Kana yiyeceğin aptekası kaysın? Bana kışta duratu. Ha. Bana kış duratu bak mı? Ha. Snosket yazıp duran. Aa. Ana buldu. Burada çoğun tratuar bolgan. Alış gerek. Alış gerek. Yer belgili. Ana bu yerge bir de hasat kurumuz hep artık buraya gayet. Alış gerek. Alış gerek. Alış gerek. Şu alış gerek. Geçkiler çıktı işte birimiz koydum onu. Şu algılar. Ben gereken bu. Hava. Sıkıyor bayağı şey. Onu zdaniyanda uzun başları uzun. Sıkıyor bana ondan başlap durur uzayacak benim. Şu bu oldu. Buna vagonda da albapsınlar mı? Onu açık dökük ettik. Bugün sınav sıçtı olacak. Bu yanında taraftar vardı. Onu fazla durarlar değil de öldür düşünüyor. Şimdi bu kilogram gektar yer var burada. Onu zdaniye muskayını dökün. Bu kadar bir de hasat belirtken açtık durarlar. Meskeldi. İşte biz otardı. Qandayken acık avtobus? Yaxshi ekan. Hem yaş ballarni basam taşıyoruz da. Tak, buna o yemeği bizim ballar mı? Çok bu bayağı. Ha. Biz bozları. Lisansını aldım. Bu dizel ha? Dizel mi? Aslında bu yerde joylashgan ichkarida. Aslında çıkmış yolda Hacımga öz yere gidiyor. Серьезно? Yerga biz tashlab normal gaz bolasida. Biroqchu, bunavi Xitoyning texnikasi baribir yaxshi ekan deb qo'ydi. Bunavi shaxmat, xova, pogruchik, ekskavator, molar вообще шикарно ekan. sol jaq pivoda oldu. Narxi sotilari bor. Ay. Sol jaq. Урматтуу биздин катталуучулар, биздин түз эфирди көрүп жаткан жарандар, Ошар тургундары. Бул автобус Чебек жол аймактык башкармалыгына берилди. Окуучуларды акысыз мектепке ташуу боюнча Ошар мэр Жеңишбек Шерматович элдик жыйында суранган. Убадасында туруп берди. Кече Жапалак айылдык башкармалыгына да бир автобус берилген.
азыр жергиликтүү тургундар менен ошол автобусту бир шарттар, мүмкүнчүлүктөрүн көрөлү деп чогуу Ош шаарынын мэри баратат кошо. Онадырда дагы снос иштери активдүү жүрүп атат. Ошол урматтуу биздин катталуучулар, биз эфирибизди жыйынтыктайбыз.